na 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 na. Hey, na 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 na. Hey, na 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 na. Hey, na 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 na. Na 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 na. Ai ama. Baina, nolako susto hartu dudan? Zer arraio izan da hori? Zezen bat? Eskerrak ies egin diodan. Na 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 na. Ai ama. Non dago baina zezen hori? Ez dut ikusten. Misterio bat da hau. Oraingoan bai, oraingoan harrapatu nau, ia. Hau beldurra. Banoa etxera lehen bailen. Isili joango naiz, ia horrela despistatzen dudan. Zer da hori? Eztul bat? Eztul hori ezaguna egiten zait. Asto txiki!